Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Gina. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti padas ko. Barang makaibati ti adal kadag iti dumdumnek. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gina. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, adto ti kapiyo oh. Agyaman anak ko. Ay, agkapi akman, kabayatan ti panaginanak, anapan naglako iti ikan ni Japalingke. Nanang, O, apay akitaan nak iti kasta anak ko. Ada ka di kayat mo nga ibaga. kayat ko kumaadamagan. Numaituloy matlaang ti panagadal ko iti kolehyo. Kayat ko kumangamin at talaga ti makaadal. Ay, kayat ko launay ama ituloy mo ti panagadal mo anak ko. Marigatan ako na mangisakad iti panagtuloy mo iti kolehyo. Kasano nga ruden, nanang? Bayam anak ko, padasat ti umasidag ka ni uncle mo a junior. Barang matulungan na ka, gapotabak ng mat. Uray utangan tan ti pagadal mo kenkwana. Tinapatag, makapagtuloy ka iti kolehyo. Sige man nga rod, nanang. Barang maasyan kanyak ni uncle katulungan nak. Ay na, agyaman na. Makapangantamot laangan, friend. Ay, nagrigat ni agiskwena niya. Wan nga rod, friend. Agoray ka. Apay analiday ka. Adda ka di karikot. Parikot ko nga min no kasano amay tuloy ko ti panagadal kunto. Saan na nakabaulan ni nanang nga isakad ti para iti panagadal ko, friend. Anya? Ay na, nubak nangakla ko matap no matulungan ka, friend. Ngum agpada tamat nga miniti kasasaad. Anya nga tano padasam ti agpatulong kini uncle mo a junior. Uray kat bak ng damat. Nagado dagiti negosyo da. Day tamat lang ti imbaga ni nanang. Padasan na kano ti mapanagpatulong kan kuana. Bareng tulungan na ani ulitag ko, friend. Talaga nga min akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Naimbag nga oras mo, ading. Naimbag nga oras mo, uncle. Ala, sumrek kayo. Agyaman kami, ading ko. Ita, anya ti masapul yu kanya. Ibagayon, taadda papanak. Ay, kuha ading ko. Agpatulong kami kumakan ka. Tapno maituloy mo't laang ni Jean aka anakam ti panagadal na. Marigata na kami nan amang isakad, gaputag may sa akmat. Anya? Awan ti maitulong ko kada kayo. Pangaasiyo ko ma, uncle. Tulungan dak ko ma. Kaya't ko ngamin ti makalpas iti panagadal ko. Ikarik, uncle. Igaad kan saya atag ti agadal. Jak to sayangan ti tulong yu. Agsubadak to kada kayo, uncle. Uwan nga rod ading ko. Uray ilistam amin ama itad mo iti anak ko. Bayadan min tumot laeng. Saan kayo kadi ama kaawat? Imbagak lang arudin nga awan ti maitulong ko kada kayo. Agraraman kagid di si Gina. Arapaapang pailang amin ti makaadal. E dinto tadi ulang arudin kabaalan. Sige nga rod, uncle. Agpakada kamin. Mapantayon, nanang. Ngam anak ko. Mapantayon. Agawit tayon. Naimot unay ni uncle, nanang. Kaslasan na tayo akab-kabagyan iti trato na kada tayo. Uwan nga rod anak ko. Angam ala, bayamon. Anya nga rod nga inudi na kayat ti tumulong. Pakita amlat ta itinasayaat. Ikarigatak laangan timang paadal kan ka anak ko.
Basta saya atom ti agadal. Agyaman ak nanang Ikarik, saya atak ti agadal. Kat numakalpasak ton. Siyak tumot ng timang tulong kada kayo. Saan asyak ti panunutom anak ko? Naragsakak ton. Basta makalpas ka, kan matunoy mo dagiti arapaap mo. Ala, agawaan ta ti magnatan eh. Napuduton ti darang ti init. Apay nga inawis na ti restaurant, Rudy. Ada ka din napatag nga ibagam? Agyaman na. Gapot ha pinatgam ti awis ko itakan ka. Talagaan na patag ti ibagak. Anya ka di dayta, Rudy? Aday jayak kan ka. Kat sapay la kumata di nakpaayan. Ha? Anya nga min dayta? Kaya't katulungan iti panagadal mo. Amok ngamin, no kasano tergat mo amakalpas. Kasanon no, saan akayat dagiti tadakkel mo ti panang tulong mo kanya? Di mon panunutan ida. Basta kaya't katulungan. Mabainak. Maikarigatan mi siguro ka ni nanang ti amin. Basta, kaya't katulungan, Gina. Amok amarigatan ni nanang mo. No tila ang panaglako na tinamnamain nyo. Iso apang hasim. Awata mon ti jayak at tulong. Agyaman ak nga no kasta. Si kapay kit din asaan mi akab kabagyan ti tumulong kanyak. Di ka madanagan. Igaad ko ti agadal tapno makasubadak tuken ka. Ay na, naggasat ka mo dun, friend. Addan tumulong kan kay ti panagkuleyom. Nagsingpet at talaga ni Rudy anya. Amkak lang amin nga mga no adan turong so aparikot, Lara. Good. Isumot ti masidag anang ijaya ititulong na para kan ka. Awan tumot siguro ti agbalin aparikot. Kaputan na singpet ti pamilyada. Sapay la ko mga ruda kasta, friend. Oh, aday tan iti order ta. Mangan takit din. Amangan numala daw ta iti sumaruno a subjekta. Agawid ka din, Gina. Saan pa'y, Rudy? Mapan ko pa'y ngamin tulungan ni nanang aglako. Kasta ka di. O may kang rod. Lumugan kan itilugan ko, ta itulod ka. Ay, sanan. Nakababain matunayan kan ka. Alakit din. Aglugan kan tamapantan. Adda kami ka ni Rudy, nanang. Nasapak ang nakalako ita anak ko. Iso nga agawid tan. Ang amapan nga insurot mo pailaang ni Rudy dito palengke. Nakababain pa ikit din kan kuana. Kaya't namat nimin ti sumurot, nanang. Awan parikot nana. Kinuyog ko lang ni Gina. Alang arudan. Lumugan kayon. Tay tulod kayo ni Jebalayo. Ay na. Sobra-sobran sabon tanda ito nga aramidam, barok. Saan, nana? Pakaragsakak lang amin ti tumulong iti padak a tao. Ay, agyaman kami nga rod no kasta, barok. Ala, mapantayo nga rudan. Kumusta ti panagadal mo, Gina? Saan ka kadi amarikatan? Saan mat, ma'am? Okay lang di ti pagadalan. Nasaya at nga rod no kasta. Mala, saysaya atom nga rod. Tapno agtultuloy ti scholarship mo. Wen, ma'am. Kat agyaman ang iti kanayon apan ng palpalagip yu kanyak. Mapanak man pala ang iji library. Talaga gayam nga intuloy mo tinagkuleyo, Gina. Ne, da kayo magkayam, uncle. Ay, wen takayat kumati makalpas iti panagadal ko. Ay na, piman pa'y ni Manang Elvira. Nakakaasilang aruden ako markaramot iti pagbiagda. Agraraman pa'y laang mati anak na. Taipilit na pa'y laang ti makaadal. Urean niya pa'y ti ibagbagayo, uncle. Ikarigataklat ta ti makalpas iti panagadal ko. Amo ka naranyag tumutla ang ti masakbayak. Numakaadalak. Ambisyosa ka kidya.
Ngamin, isut makagapo, no apay apadam ti awan. Agraraman. Uncle, Pasensya kayon. No imasidag kaklatan kada kayo. Oh, Nalabas mo't unay ti panagsasauyo iti kaanakan nyo, sir. oh. Imbes ko matulungan nyo. Saan? Tad-ad damot nga imamagyo. Manakibiyang kamat. Apay, namin anon ang nagbayad ni Gina. Iti panang tultulong mo kan kuan. Amo ka. Ti bagina ti ibay-bayad na kan ka. Di ta kayo manlangan. nagdakas kayam ti pagkitkitaan ni Uncle kanyak. Di mo latan ni kaskaso ni angkal mo. Umay ka, itulog ka ni balayo. Apay nga agsangsangit ka, anak ko. Anya ka di tinapasamakan ka. Imay ngamin ni Uncle Junior edi pagadalan itay. Agkakasakit dagiti imbagbagana may papan kanyak. Imbagbagana pa'y ati kano bagik ti ibay-bayad ko kan ni Rudy. Gapo iti panang tultulong na kanyak, nanang. Anyan ti kapsat ko. Ang amala, di mo latan ikaskaso dagiti ibagbagana. Tinapatag, saan apod no dagita. Igaad mo ket diti agaadal, aging makalpas ka, anak ko. O, nanang, katagyaman na kada kayo. Tanda kayo latamang patpatib ka ritiriknak. Gapo ta ipatpatag ka unay, anak ko. Nagpintas matan diti igit ti baybay, Rudy. Ngam, apay ka di nga inawis nak dito eh. Diyak amo. No kasano nga irugik da ito eh. Amangan ngamin no panunuta magungundawayan ka. Ha? Anyat kahit masawan. Sapay la kumata di nakguraan. No ibagakken ka nga ay ayaten ka. Ha? Diyak mo no. Anyat isawak, Rudy. Ngam, sapay la kuma. Taikanak pa iti panawan amang tingiting itiriknak. Para kan ka. Maragsakan parakan ka, anak ko. Umadanin ti panagturpos mo. Uwan nga rod, nanang. Ay na, kasladyak pa'y lamamati ang makaturpusak ton. Ang podno ka di tinadamag ko. Akaayan-ayat mo ni Rudy. Uwan, nanang. Ngam, di kay madanagan. Gaputa malpas ko ti panagadal ko. Oh, kumusta kayong adwa, Gina, friend, Rudy? Damag ko kat agayan ayat kayo kanon. Uwan, Lara, friend. Agayan ayat kaming ka ni Rudy. Ngem saan kami nga agasawa adagos. Apaman amalpas ti graduation. Masapo lang maplano pa yan na imbag ti amin. Tay isaganaan mi ti agbalinto abiyag mi. Kendag iti agbalinto nga anak mi. Wow! Itapay lang. Kablaawan kayon. Sigurado naragsak to ti buklan nyo a pamilya. Nagsapa mo tan, friend. Wala, tay kunak nga rodan. Itapay lang. Kablaawan kayon. Kablaawan ka, Gina, anak ko. Kabaudyanan na. Nakaturpos ka matlaangan. Agyaman nak, nanang. Isagot ko kada kayo ti balikik. Kablawan ka mahal. Nakaturpustan adwa iti kursuta. Agyaman nak matkan ka, mahal. No saan naga po iti tulong mo. Nalabit, awa na kita ditoy. Pakaragsakak tinagbalin apas at tibaligim, Gina. Kat pagyamanan mi met ti adu at tulong mo, Rudy Barog. Naimbag nga oras mo,
kaanakan. Ni, da kayo matgayam, Uncle. Sumar kayo, ah. Agyam anak, kaanakan. Agtugaw kayo, Uncle. Agyam anak, kaanakan. Mabitla ang hatayabak ni Nanang. Nanang, adan, Uncle. Nay, adda ka mo't ading ko. Naimbag man, tamalagip nakpay nga umay sa rungkaran. Oh, Nay, pakawanan na kuma, Manang Elvira. Tainimutan kayo. E di panawan, akasapulan yung aginatitulong ko. Gina, kaanakana. Sapay la kuma, tama pakawanak. Dakil, tinagkurangakan ka. Awan day giant, Uncle. Tinapatag, nagbalbaliw kayon. Uwan kaanakan. Manang Elvira. Agbalbaliw ako na. Kat mga barwanan tayo manan. uwan ading ko. Kat agyaman tayo iti Diyos. Gaputa nakapagtutunos tayo manan. Nagpipin kawan kami kada Uncle Junior, ket nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa Mr. Lonely. Ita, natulag metten ti panagkalay sami kini Rudy. Ket sapay la kuma, taagbalin to anaragsak ti buklen mi a pamilya. Kastan, ket agyaman iti panangidramayo iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Gina. Gina, pagayam ko, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nagasat ka, gaputa na sayat a tao ni Rudy, anang tulong kan ka, tapno matunoy mo dagiti arapaap mo. Husto launay ti inaramid mo, a pinakawan mo ti ulitag mo. Nalaglagan mo't lang ti barokong, no awan pagsaksakitan tinakam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan a Gina, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.